nongere ngo Uvira tombe, ariko ikibazo gikomeye ni amahera adasanzwe ari kuzanwa ku mirongo y'imbere ku rugamba n'intare za Sarambwe zongeye gukora ibindi bitendo byo gusa no gukururira umwanzi mu mutego kumurimburira muri Uvira. Birasa naho tugiye kwinjira mu mitego igera ku 8 irimo 5 ya hano muri Uvira ndetse n'indi 3 y'ibikorwa by'intare za Sarambwe muri Rubero. Birasa naho tugiye kurambura page z'ingenzi kandi zikomeye, page twavuga ko ari za kasamutwe. Ariko kandi turaza kwicara kuri iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaba muri Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo. Turaza kwinjira ku magambo yatangajwe na General Kainerugaba Muhozi ku kibazo cy'intare za Sarambwe. Bari Nairobi muri Kenya kwa Perezida William Samoei Ruto nk'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Ariko kandi ku rundi ruhande buretse ibyo ibintu byongeye kudogera cyane. Mu kanya gato gashize hari amakuru akomeye cyane mu butasi tumaze kugwaho ibiri gutegurirwa Lubumbashi. Birasa naho ubutegetsi bwa Kinshasa, ubwa Bujumbura, Pretoria bari gutegura umugambi ushobora kuba ari mubi cyane. Ndanyura kuri page z'ingenzi kandi zikomeye cyane, yewe ndaza no kugaruka ku magambo yavuzwe na General Yoweri Kaguta Museveni utegetse Uganda. Buretse ibyo turaza kurambura page nyinshi kandi zikomeye cyane. Reka mbararikire kubabwira inkuru zikomakomeye cyane. Ariko mbere y'ibyo byose, inshuti zacu z'akadasoka, reka duhere muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko duhere kuri Twirwaneho ya General Michel Rukunda alias General Makanika. Impamvu tumuheraho nuko hari ibitendo bimaze gukorwa n'abasore batwirwaneho bamaze gufata centre ya Minembwe. Amwe mu makuru y'ingenzi tugiye kwibandaho nayo mu bucukumbuzi bwimbitse ku mboni zacu ziri muri ibyo bice. Amakuru agira ati abasore batwirwaneho bafashe brigade ya Madegu, basigarana ibikoresho byose nta na kimwe cyajyanywe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abambari bayo. Abasore batwirwaneho bakomeje guhesha icyubahiro General Makanika. Ubwo n'ubutumwa bwa mbere twabonye. Andi makuru yagiraga ati umusozi wa Runundu wariho imbunda zikomeza FARDC gisirikare cya Kongo muri Minembwe wafashwe, ndetse kandi Twirwaneho yakoze ibindi bitendo byanayihesheje kwinjira muri centre ya Minembwe irayigarurira. Yewe ikibuga cy'indege cya Minembwe cyafashwe na Twirwaneho, position Ilundu, Kalindi, ahari ingufu za leta ya Kongo FARDC ku buryo bukomeye cyane, habereye imirwano ikomeye. Yewe n'ubu biravugwa ko imirwano Ilundu ikomeje kuba yakasamutwe. Ahantu bita kwa Buhimba, bimwe mu bice bikomeye cyane muri Minembwe birimo isibano rikomeye ry'imirwano ikomeye isa nica intege FARDC. Gusa ikintu kidasanzwe nuko indege z'indwanyi z'intambara za Sukhoi Su-25 za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zongeye kwinjira muri Minembwe, ariko bikavugwa ko ziri kuva i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi zikaza kubagabaho ibitero nk'uko amakuru ingenzi atugeraho bivuga. Biranavugwa ko hinjiye muri iki kirere cya Minembwe CH4. Izi ni drone zikora ubutasi zakomeje kugaragara mu kirere cya Minembwe mu mugambi w'ubutegetsi bubi bwa Kinshasa. Amakuru agira ati mu gace ka Baraka, Rusenda, Nundu ubwoba ni bwose cyane kubera ko bigaragara ko ibintu byamaze guhindura isura. Biravugwa ko teritwari ya Fizi ishobora kuza gufatwa mu gihe byakomeza gutya, kubera ko abasore ba Makanika nyakwigendera waguye ku mirongo y'imbere ku rugamba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakomeze kuzamura icyubahiro kuri we. Birasa naho ibintu bikomeje gukomera ku mirongo y'imbere ku rugamba hano muri Minembwe, nyuma y'uko Twirwaneho ifashe ikibuga cy'indege cya Minembwe igafata centre ya Minembwe. Biravuga ko hari n'ibindi bice bikomeje. Ariko kandi ku rundi ruhande ikintu gisa n'igikomeye cyane, biravugwa ko Uvira irimo iranyurwa inyuma cyane mu buryo bw'abakomando bava mu ntare za Sarambwe bagiye gutanga umusada wihuta. Amwe makuru y'imboni yacu yagiraga ati ntabwo nzi ibyo abari ku ruhande rw'intare za Sarambwe bafite berekeza Minembwe, ariko birashoboka ko ari
utuntu turinda ko amasasu ashobora kugera ku mubiri w'umuntu, kuko abasore benshi batwirwaneho ntatwo bafite. Rero umusada w'ingenzi Intare za Sarambwe unohereje harimo utujire turinda ukuba wagerwaho n'amasasu bullet proof. Amwe mu makuru y'ingenzi atubwira ko Intare za Sarambwe zishaka gukora ibishoboka byose kugira ngo batabara abaturage bo mu Minembwe, bigenanye nuko inyeshyamba zo mutwe w'iterabwoba wa FDLR ndetse n'abamayimayi bakomeje nabo gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hano muri Minembwe ndetse no mu misozi miremire yose. Amwe mu makuru y'ingenzi ava muri iki gice aravuga ko iki gice cyo muri teritwari ya Fizi gishobora kuba kirimo uburibwe budasanzwe. Gusa tukiri muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, reka twinjire muri Uvira. Amakuru y'ingenzi agira ati hari imitego 5 yakozwe n'Intare za Sarambwe ku kubabaza umwanzi uri kugerageza gukora ibikorwa bisa n'iby'ubugome kubera ubusahuzi bukomeje kumvikana ndetse n'amarira n'imiborogo by'abaturage ba Uvira bari gutaka kubera ubugizi bwa nabi buri gukorwa n'abitwaje intwaro. Bikavugwa ko harimo n'abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC. Waduhaye amakuru yagize ati Uvira abasirikare ba FARDC badafite indero nk'uko Kipenda Kifala Kiki, umuyobozi wungirije wa Uvira, abitangaza. Yagize ati nitwe twenyine nk'abasivile turimo, ariko abasirikare ba FARDC badafite ikinyabupfura bari kuza gukora ibyamfura mbi. Aya makuru tukimara kuyageraho twahise tugwa ku yandi y'imboni yagaragaza ko Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu buryo bwa gitasi cyangwa se bwa maneko muri Uvira, ku buryo bari kureba hari ingufu, kuko hari ubwoba bw'uko igisirikare cy'u Burundi cyaba cyarateze imitego ishobora kuzahemukira cyane abayobozi bakuru ku mirongo y'imbere ku rugamba mu Ntare za Sarambwe. Bikavugwa ko izi ntasi z'Intare za Sarambwe ziri kugenzura akantu ku kandi kugira ngo mu gihe bakinjiramo bitazateza ibyago bikomeye nk'uko byakozwe muri Bukavu, ku buryo umujyi nta mirwano ikomeye yaberamo. Impamvu bivugwa ibi nuko bikekwa ko ubugome bw'abasirikare b'Abarundi muri iyi ntambara burimo gutega ibisasu bishobora kugira nabi, birimo no kugenzura imihanda, ko nta kibazo cyaba cyarabaye mu gutega ibisasu bya mine nk'uko amakuru y'ingenzi atugeraho abivuga. Akandi gatendo kakozwe kagira kati Special Force y'Intare za Sarambwe yongeye gukora mu nzira abasirikare barenga 45 ba FARDC bari kumwe n'abasirikare biyoberanya b'igihugu cy'u Burundi bari kuza kugira ibikorwa bibi by'ubusahuzi ku nyubako z'ubucuruzi zikomeye. Nta kindi kiri gukorwa mu masaha ari gusatira uyu mugoroba nibwo igitendo kimaze gukorerwa kuri abo bose. Ntabwo tuzi uko byakozwe, ariko twaketse ko abari kuza gutanga ibihano kuri abo bari kuza bitwaje intwaro barimo abasirikare ba leta FARDC baba ari Intare za Sarambwe zamaze kwinjira muri Uvira, ariko bari kubanza gukubura ibibazo byakomeza imirwano yashobora kugwamo abaturage muri Uvira. Akandi gatendo gakomeye cyane, umwe mu baduhaye amakuru yagize ati ntabwo twavuga ko Intare za Sarambwe ziri kure rwose zamaze kwinjira umujyi, ahubwo zirimo zirareba ibishobora kudateza ibyago bikomeye, kuko mu ntera y'ibirometero 27 winjira Bujumbura ntabwo hazwi neza ubwato bw'intambara bw'Abarundi buri mu kiyaga Tanganyika icyo bwaba burindiriye, kuko amakuru abugaragaza ari bwinshi buri gusatira ku rugabano rw'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bikavugwa ko haba hari umupango ukomeye cyane, dore ko na drone ziri kuzenguruka muri icyo gice ari nyinshi cyane. Bikavugwa ko haba hagambiriwe kibi, dore ko hari urwikekwe nyuma y'igitero cyaguyemo General Makanika watwirwaneho hakoreshejwe drone z'Abanyafurika y'Epfo, nubwo byayobejwe kugira ngo habeho ukwirengagiza ubugome bw'Abarundi kuguhemukira twirwaneho n'Abanyamurenge, ahubwo bakashaka kwibebya kugira ngo nibura ibitero byo
kwihimura ku Burundi bizakorwe hatabaye igikorwa kimwe icyo ari cyo cyose. Bikavugwa ko bishoboka ko mu masaha make cyane ari imbere hashobora kuba ibintu bidasanzwe mu gice cy'ikiyaga Tanganyika muri Uvira. Hashobora kugaragara ubwato bw'intambara bw'intare za Sarambwe, ibisa no gutanga gasopo ku butegetsi bwa Bujumbura ko igikorwa cyose bakora mu gihe byagaragara ku mugaragaro ko intare za Sarambwe zaba zifashe iyi Uvira, byaba ari ibibazo cyane kuri Bujumbura, umurwa mukuru w'ubucuruzi w'iki gihugu cy'u Burundi. Nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga, akandi gatendo gakomeye cyane, biravugwa ko intare za Sarambwe zirimo zirinjira mu bice biri gukorerwamo ubusahuzi ndetse n'ibice birimo abagizi ba nabi, bakajya gukura mu nzira abasirikare ba leta FRDC, Wazalendo, ingabo z'u Burundi ziri kugerageza gufata abagore ku ngufu bakicwa ko kanya. Bikavugwa ko bari kwicwa mu buryo bwa gikomando kuko nta masasu ari kumvikana nk'uko byari bimaze iminsi hagati y'ingabo za leta FRDC n'aba Wazalendo, nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Ariko kandi hari andi makuru akomakomeye cyane amaze kutugeraho agira ati situation nimbi cyane hano muri Uvira kuri wa gatanu muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage barimo barabona ibikorwa by'urugomo birimo birushaho gufata indi ntera kubera abari kwambuka basokera ku mupaka wa Kavimvira bava mu gihugu cy'u Burundi baza gusahura, bari gufata abagore ku ngufu, bari kunyaga ibikorwa by'abaturage bitwaje intwaro. Birasa naho ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Undi yagize ati ntabwo tuzi ibishobora kuba biri gutegurwa uko byaba bimeze kose, ariko birasa naho abari kuva mu gihugu cy'u Burundi bari kuza biyambitse impuzankano itari igisirikare cy'u Burundi, bitwaje intwaro, baba bafite undi mugambi ukomeye kandi mubi cyane. Birasa naho ibintu byamaze gukomera cyane ugendeye ku makuru ari kutugeraho. Ariko kandi hari andi makuru akomakomeye amaze gutangazwa n'umwe mu bakomeye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo witwa Yusufa, ugize uti abategeka Kongo ntibakunda Kongo cyangwa abanyekongo. Mureke dutekereze ubundi buryo bushobora kurokora igihugu cyacu kuko kiri kwerekeza ahabi. Aya ni amakuru asanzwe twari turimo by'umwihariko bigenanye n'ibiri kuba ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. Gusa bikavugwa ko mu kibaya cya Ruzizi operasiyo zo zigikomeje. Agatendo gakomeye kakozwe n'intare za Sarambwe kagira kati mu masaha y'isa 8 ikabakaba 25 gutyo isatira 30, abasirikare b'u Burundi bari bamaze kumenya amakuru ko hamaze kugabanuka force z'intare za Sarambwe zijya gutanga umusada mu misozi isatira agace bivugwa ko kari kamaze kugoterwamo intare za Sarambwe. Ariko ayo makuru bari bamaze kuyakira binyuze ku cyombo. Bivugwa ko hari abasore b'intare za Sarambwe bafite ikoranabuhanga ridasanzwe rishobora kuyobya abandi bakumviriza ibyo abandi bari kuvuga ndetse bakaba banatangiraho amabwiriza. Ukuyobya abari bari ku byombo mu gisirikare cy'u Burundi bari mu kibaya cya Ruzizi k'intare za Sarambwe zigiye, nabo bagomba guhita bafata inzira ishobora kuberekeza neza aho bashobora guhita bambukira binjira mu gihugu cyabo. Nibyo bibaye bibi cyane kubera ko wari umutego udasanzwe, aho bivugwa ko abasirikare bakaba mu ijana b'u Burundi bashobora kuba basize agatwe. Gusa bikavuga ko na M23 cyangwa se intare za Sarambwe nazo zishobora kuba zakomerekeje cyane bikomeye nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Bikavugwa ko igisirikare cy'u Burundi mu kugira ngo gitsimbure kiva mu kibaya cya Ruzizi gifata inzira yashoboraga kucyorohera nacyo cyabanje gusa n'ikisaba umusada imbere kugira ngo mu gihe byaba bibi mu nzira batabarwe, ari nabyo intare za Sarambwe zibeshyeho hagahita habaho uko gukocorana gusize u Burundi buhombye cyane, nubwo n'intare za Sarambwe nazo zakomerekeje abandi nk'uko amakuru ingenzi atugeraho abivuga. Ariko kandi ku rundi ruhande reka twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru i Rubero. Hari ibitendo bitatu bikomeye cyane. Mu kanya gato gashize imboni yacu iriyo iti iwacu Rwanda
ntabwo nabashije kumva ibiganiro byawe byose watugejejeho mu gitondo bigendanye n'aha ngaha, ariko ku makuru ejo nari naguhaye uyu munsi birasa naho ibintu byabaye bibi cyane. Ntabwo narimenyereye kubona abasore barebare b'ibigango ba Hibu Special Force aha ngaha, ariko uyu munsi bagaragaye ku bwinshi ndetse bagaragaye basa n'abipfutse mu maso, nta kintu cyabo kigaragara. Birasa naho urugamba rwo kugira ngo Lubero Centre itagwa mu biganza by'intare za Sarambwe rushobora kuza gukomera. Nahise mubaza ikibazo nti none se ibifaru ku mpande zombi biracyakoreshwa cyangwa se indege byo bimeze bite, ko hari amakuru twaguyeho kare yerekanaga ko byose byakoraga? Yagize ati birashoboka ko twe turi mu nzu, biragoye buretse guhengereza gato kugira ngo umenye abari kugenzura agace murimo, ariko birashoboka ko impande zombi n'ubundi zigiye hanahana ku mbunda z'umusada ziremereye cyane. Ntabwo nakubwira ngo haje indege zinizi, ariko ibibombe by'indege byo byakoreshejwe hari igihe hari kuza Sukhoi cyangwa se kajugujugu, byose biri gukoreshwa. Birasa naho ari urugamba rukomeye. Ndamubaza nti ni muri Lubero Centre imirwanire? Ati oya, birashoboka ko isasu riri kumvikana mu muzenguruko wa Lubero bigenanye naho ibirometero biva Kipese biri byinjira muri Lubero Centre, ariko birashoboka ko FARDC idashaka kugira ngo ibe yakatirwa inzira isora muri Lubero yerekeza i Butembo nk'uko amakuru y'abaturanyi ari kutubwira. Ayo ni amakuru y'imboni yacu iri neza ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Lubero uko ibintu byifashe. Gusa ku rundi ruhande twagerageje kubaza umwe mu bari ku mirongo y'imbere ku rugamba mu ntare za Sarambwe, ndamubaza nti muvandimwe, nabona uko nkuvugisha, ati akazi ni kenshi kandi turarushaho gukliyaringa ikibazo, turi gushaka gutera intambwe twigira imbere, nibura bishobora kudufata iminota mike cyane kugira ngo tumenye ko dutekanye kuba twaca supply lines y'umusada w'umwanzi, kugira ngo tumenye ko tumubujije intege zishobora gukomeza kumwa ubushobozi bwo kugira ngo atubuze kwinjira muri Lubero Centre. Aya ni amakuru yindwanye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twagerageje gutera ibyumvirizo, twongera gutera icyumvirizo muri FARDC, ariko biranga. Gusa amakuru ava muri FARDC avuga ko badashaka kubona abasirikare basubira inyuma, bikavuga ko haba hari abantu bashya bari kuyobora urugamba bitandukanye nuko byari bisanzwe ku kwihagararaho kw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Gusa hari n'andi makuru avuga ko isaha n'isaha bishoboka ko intare za Sarambwe zishobora kuza kwigarurira Lubero kubera ko bari gushaka uburyo bwo guhagarika umusada wa FARDC muri iki gice, kandi ko biraza kuba bibi cyane ku buryo haraza no gufatirwa intwaro z'umusada nyinshi, kuko umwanzi ashobora kuza kubura aho azinyuza, ahubwo akaba ari we ugenda n'amaguru nk'uko amakuru ingenzi avayo atugeraho akomeza kubivuga. Ni nako kandi ku rundi ruhande amakuru aremereye cyane amaze kutugeraho agira ati i Nairobi muri Kenya hongeye guhurizwa hamwe abagaba bakuru b'ingabo z'ibihugu bya SADC na EAC mu mugambi wo kureba uburyo bwo gushyira umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, umwana wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ati uburyo twita ku bibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwerekana umwuka w'ubufatanye w'ubuhuza umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Aya magambo asa nagaragaza ko harimo ikibazo cyaba kiri kudahuriza hamwe ku buryo bwo gukemura ibibazo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi ku rundi ruhande hari amakuru amaze kutugeraho ava i Lubumbashi ku mugambi twavuga ko ari kirimbuzi ushobora kugirira nabi. Biravugwa ko i Lubumbashi hari gutegurirwa umugambi w'ubutegetsi bwa Kinshasa, Pretoria ndetse na Bujumbura wo kugira ngo bafate aka gace ka Lubumbashi abantu bose barimo bavuga
Giswahili, bafite aho bahuriye n'Abanyarwanda, bafite aho bahuriye na Joseph Kabila, Moise Katumbi cyangwa se n'intare za Sarambwe bafungwe kugira ngo hadakomeza gusohoka amakuru y'ibiri gupangirwa muri aka gace ka Lubumbashi. Biravugwa ko i Lubumbashi umutekano w'abaturage wamaze nawo kuzamo ubwoba kubera indege ziri kugwa buri munsi, kandi bikavugwa ko ziri kuza zikagera ku butaka wumva ko rwose ziremereye cyane. Amakuru akavuga ko ari abasirikare ndetse n'intwaro ziremereye cyane zaba ziri koherezwa na Kinshasa, zimwe zikanava muri Afurika y'Epfo nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Hari n'amakuru aganisha ku kuvuga ko bahabonye ingabo z'ibihugu by'amahanga cyangwa se hakaba ari abacancuro nk'uko amakuru aturukayo abivuga. Biravugwa ko bamwe mu bafite aho bahuriye na Joseph Kabila, Moise Katumbi nabo bakomeje gufungwa muri aka gace nk'uko amakuru ingenzi atugeraho akomeza kubivuga. Mu kanya gato gashize hari amagambo atangajwe na Perezida Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku kibazo cy'intare za Sarambwe, ati kuba muri Kongo kwa Uganda rero ntaho bihuriye no kurwanya inyeshyamba za M23. Kuva mu ntangiriro z'ibi twagiriye inama abari muri bikorwa byo kuba bakemura ibibazo by'umutekano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ko nta ruhare rw'intambara rushobora gukemura ibiri kuba hagati ya guverinoma ya Kongo n'intare za Sarambwe, ahubwo ko hakwiye imishyikirano. Aya magambo ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni araganisha ku kuvuga ibyo benshi mu isi bashaka ko ibiganiro ari cyo kintu cyiza, ibiganisha ku kuvuga ko bishoboka ko n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko bubibona bigenanye n'amakuru yamaze kugera hanze ko intumwa zamaze guhabwa igisubizo na Perezida wa Kenya William Samoei Ruto, umuyobozi wa East African Community, nyuma yuko abonye ubutumwa busaba ko hari ibiganiro bigamije amahoro bishobora gutangira. Bigasa nkaho ubutegetsi bwa Kinshasa buri gukina amakarita abiri, gushaka uburyo bwa diplomasi babeshya ibiganiro, ariko bari no gucura umugambi uri inyuma ya Cyril Ramaphosa na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Dusoza reka mbinjize ku ruhande ku yindi nkuru tuguyeho, turavuga ngo iyi nkuru abavandimwe bacu bagomba kuyimenya. Andrew Mwenda muramuzi, uyu ni umunyamakuru ukomeye mu gihugu cya Uganda ndetse no mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Uyu munyamakuru usanzwe ari inshuti magara y'umuryango wa Perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko iyaba ayobora igihugu cya Uganda umunyapolitiki Dr. Kizza Besigye utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni yari kuba yarapfuye. Mu kiganiro mpaka cyatambutse kuri televiziyo Akoli ITV, Mwenda yatangaje ko afite ibimenyetso bihamya ko Dr. Kizza Besigye yari afite umugambi wo kwica Perezida Yoweri Kaguta Museveni, ndetse ko ibi bimenyetso afite birimo amajwi ya Dr. Kizza Besigye. Uyu munyamakuru yatangaje ko ubwo Dr. Besigye yafatirwaga i Nairobi mu kwezi kwa 11 mwaka ushize 2024, Perezida Museveni yashoboraga gusaba abasirikare bakamwicirayo, ariko ngo kubera ubumuntu ntiyabikoze. Umunyapolitiki Ibrahim Ssemujju Nganda yavuze ko Perezida Museveni ari kugerageza gucecekesha abanyapolitiki batavuga rumwe nawe nka Dr. Besigye, yifashishije ngo iterabwoba ndetse no kubafunga. Andrew Mwenda, uyu inshuti magara y'abafite ubutegetsi muri Uganda, wari warakaye cyane, yasubije uyu munyapolitiki Ibrahim Ssemujju ati umuntu wanyu Besigye yateguraga kwica Museveni. Museveni ni ikiremwa muntu. Iyo mba ndi mu bubasha bwa Museveni ntabwo nari kwemerera uriya mugabo gukomeza kubaho. Dr. Besigye akurikiranyweho ibyaha birimo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gushaka guhungabanya umutekano wa Uganda, n'ibyaha bifitanye isano n'umugambi ashinjwa wo guhirika ubutegetsi bwa Museveni. Uyu munyamakuru Andrew Mwenda yabwiye Ssemujju ko Dr. Besigye yashakaga gukora ibinyuranyije n'amategeko, bityo ko Perezida Museveni yashoboraga gukora ibinyuranyije nayo akamwica mu ibanga. Ati Museveni ni umuntu kurenza uko Uganda mu bitekereza. Ni byinshi cyane bikomere, kambashimire mbifuriza ikaze kuri page zikomeye ku mutekano, politiki na diplomasi mu rwego mpuzamahanga, mbabwira ngo asantene sana.